प्रभु जीशु तांकु कहिले, गो नारी तुमे तुमर रोगरु मुक्त हेलो। ख्रीष्टंको जगरे प्रिय भाई और भौणी माने समस्तंकु जय जीशु। आज आम्भे माने लोकलिखित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 10 ठारू 17 पद पर्यंत पढ़ी शुणिलु। प्रिय भाई और भौणी माने आम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु नियम भंगकारी बा द्वार तड़न कारी बोली जना जाई थाए। फारिसी सादुसी माने एहा प्रभुंकु कहिले कारण से माने कपटी माने थिले। कपटी माने एवं सेमानंकर लक्षण हेउछि से माने कहिबे गोटे कथा एवं करिबे अलगा। जहा कहिबे ताहा से माने कार्य प्रदर्शन करिबे नाही कि कार्य देखैबे नाही। से माने निज निजकु जणे मशांकर नियम पालन करता पालनकारी बोली भाबुथिले, किंतु से माने केवल बाह्यंतर भावरे अन्य मानक देखई हेबा पाई अन्य मानक सामनारे ताहा पालन कला परी देखई हेउथिले। से माने प्रकृत रे सही नियमर आज्ञार अर्थ बुझी पारिले नाही। जेतेबेले प्रभु जीशु ताहा बुझी लोकमानंकु इस्राएल लोकमानंकु जिहुदा लोकमानंकु शिक्षा दउथिले, से माने सही पारिले नाही। एवं प्रभु जीशु को से माने कहिले, प्रभु जीशु हेउछंती नियम भंगकारी बा द्वार तड़नकारी बाउंड्री ब्रेकर। प्रिय भाई और भौणी माने किंतु प्रभु जीशु ताहा नुहंती, बरं प्रभु जीशु हेउछंती नियमर पुनर्गठनकारी। से मशांकर नियम गुड़िको जेपरी तांकर मूल अर्थ बुझी लोक माने पालन करिवे, सही परी से अन्य मानंकु इस्राएल मानंकु जिहुदा लोक मानंकु शिक्षा देउथिले। आजिर सुसमाचार रे आम्भे माने गोटिए कुब्जा नारीर आरोग्य विषय रे शुणिबाकु पाइबा। जेतेबेले प्रभु जीशु समाज गृह रे शिक्षा देउथिले, सेठारे जणे स्त्री लोक जीए 18 वर्ष धरी गोटिए भूत आत्मा द्वारा आक्रांत होई विकलांग होइथिबा नारीठिए देखिले। प्रभु जीशु सही नारीटिकु देखी से दयारे परिपूर्ण हेई जाइथिले एवं सही नारी को डाकी तांको तांकर आक्रांतरु रोगरु मुक्त करिबा पाई से इच्छा कले एवं तांको डाकी तांको मुक्त प्रदान कले बा सुस्थता प्रदान कले। मात्र सेटाकार बा समाज गृहर अध्यक्ष ताहा देखी सही पारिला नाही। से विरक्त होई प्रभु जीशु ख्रीष्ट को
ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଅଲଗା 6 ଦିନ ରହିଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ନୁହେଁ, ସାବତ ଦିନରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଅବଶ୍ୟ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ ଯେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ 10 ଆଜ୍ଞାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବା ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଅଛି ସେହି ଦିନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର କାଥୋଲିକ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା ହିଁ କରିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କପଟୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ନିଜର ବଳଦ ବା ଗଧକୁ ଗୁହାଳରୁ ଫିଟାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା କହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ମାନବ ଜାତିକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଅଛ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କହିବା ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବାସ କରିବା, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବା ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେବେ ଆମର ଭାଇ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବା ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେବେ ଆମର ଭାଇ, ତେବେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀଷ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।